kaseera kansindogomya ekidongo kyange nimulala yemba notabuuza atera wategeera nze saamu mukwano gwemwe akonda omuziki notatyama abampagira katyambo kaimwe mumpagire mulezena netya katonda wakitiibwa obona saamu nkaliwo ntegeera bangi abayenda okunemya nga benda bankyayise batuuka nga ni ku lediyo bayogeranga ebyaswakaba beerabira nti tibikakola wakawona alina okola buti akemba kakano nze nkese kyosiga awama kyosiga ensi eno kyosiga obuma abantu weeraga aye ensi eno kyosiga loga baino weeseka linda lwe biri kwefuulira ensi eno kyosiga enderera kyosiga simba duma nayagana nga waliwo ebikado linda bwaduma gosize tozimba mutima kyotalima bwenalinga omutonze nga negomba baba wange muzeyi yairanga nenkapweka ng'erimu ebyokulya ate nga nkoba mikwano gyange wendikula ndina okuba ntyo abandi bansekanga katono otulwane lwekyo wenkuzemu kuti ntegeire nti ensi eno tirusago buli kintu n'ekiseera otabaku kyolini weeragalaga buli kintu n'ekiseera otabaku kyolini weeraganga nze ensi eno bwenji bweine ati nooma muntu nali ni mukwano gwange seno ndiwe twasomanga yeyongera yeyatereera yasoma bwa akawuntanti nga bwidi uganda bwekalwibe yanoonya emirimu gya buleera kyava yeyiyayiya yakubira ku mikwano gyalo mukwano gwe yayenda omutaasa yali akolera kampala eyo yayogera n'omugaiga tindi na mukwano gwange alina akalimo kaali kwenda yasoma bwa akawuntanti nga bwidi obuma ne bagereira bosi yalaga olw'omukaaga ebyairirira mukwano gwange iwe tyama ntende kambirete awama kyosiga ensi eno kyosiga obuma abantu weeraga aye ensi eno kyosiga loga baino weeseka linda lwe biri kwefuulira ensi eno kyosiga enderera kyosiga interview yali yalwa mukaaga munange sano niyakeera afunyeyo girlfriend amuwerekereyo omugaiga bafuna emotoka bevugalo balumba y'omugaiga mukwano gwange olwali okutuuka yayaganawo omukyala yayisendabirwamu yamubuuza ati ndi kwendondagirire nina mukwano gwange yankobye mbwakoleramu esiteeti y'omukyala yali muntu mulamu yatandika omubuuza mukwano gw'amayina g'amatuufu yoviira saidi daawa girlfriend yafuluma n'obusungu yatabukira omukyala tuli kubuuza we n'otubuuza kiboneka ozira mpisalo buti amayina g'oli tubuuza kale nze ninzoliva w'amaswiti totawaana n'oyo abatasoma batumalira ebiseera omuvubuka ati n'embwadde eno bavuma omukazi taasirike bogeira oluzungu n'oluganda era bengiremu esiteeti mukwano gwe yamubona asanike kyokka sano nyogema ebiseera amwaniriza nga hagadonka nkobye ekyalimu esiteeti sano ni omulimu olina okutwala nayogera era ni boosi wange era buti nsaba nkutwale mu ofiisi gatugyeyo omukyala sano ni okuyingira ati munda yasooka yeekanga kyainumati k'omuvubuka ati boosi wange noono omukwano gwange yali akayandula mutwaire omugaiga ati linda kwoti kini bana abasoosa okutuuka ababaire mu motoka n'omukyala weekubyemu awo oba niwe kikyawo kyolowooza sano niyeetondera omukyala aye nga boosi akalwibe mukama wange nsaba ekisoniwo aye nga amaze okukaluba kikyoyeze mu musitole yange enensi tonooma muntu bangi abafaana n'obugaiga ng'ezira nakyali waire kale abalinawo obwomu bwaine ng'oyinza n'omusamba omuntu azira neyesomasoma naye alina asirika lazimba kayumba yabakwekyo yalangira abakaali so nga abalina nga bakoleira ati besomasoma kankomawo ndize naluoli yemba ninfumbira ebiwomu aye idugira kyosiga awama kyosiga wino yafuba okola wamwima omusaala gwakoze nazaala wabulidde ogwovuma aye idugira kyosiga wanda otulumunyayo kyosiga nenguza olya mule weeseka